Happy Sabbath Day to everyone who's watching right now. I'm going to use my language to preach this gospel. Malanat, touching, de jogoto malaga chang longa, yalujo malaga chang magwa, teram tega long and a cosko to brand the chang bejo, teram te long. The only thing I'm going to wrong date I'm going to get wasana. Or mission I should question longer because la knew the jaw to sinin dang bakel shikawa timo quality no kono kashang and barodian auto bana long la long na kajan along me not can a human being and auto kanin dang bakelati chikot latin jadang mana kan gandial chakachak then kashang and barodian then chang adan abanyinka kia ba letka ba kula team gaja share me remembering katin kon tin chukot kalat kandial jan mission mo so chi kwena ko stiala da gwalong bam kala gode kon ngai anoto bana study about God wajan moja kon ke new direction right take ko cha mi chi tong mi ngach okay I should define auto lademu we mono ngwame what take two things to la go to bangaire table number one bingajo jini jira muchacha ramuchacha you know ko jiran bingajo to take ability mi ko da kama take muga mi ko da kama mi de ne ko ken de keleni latke ki de kanangre malaka ja ko mugi kon win mondan ci netu man ken ci ka kai gona te gol to kon ka let it go to let kon ka wi mon ngom mishi ngajo jiran bu goda na bitin jin human being mo ke jira mo bi ngaji to bani ko te ram bu bang ti human being che bu wi mon bang ti ke reason mi bi ke je wi mon ka te karam no na ji wi mon ka ti ka purpose bo mano ga ji ke je wi mon ngom me mon kala no go batem kon ke jan go to me o to ran beni to kon ga question to one mijin gadul gor ke dol gor ke ci to sometime take bogondan la na confused again chalaro take mutual creation theory ka revolution theory can this theory ku ga nyen kam na ken cause tene ti widien chapela long to large to aran chagarode kago ka chanyo larbo a theory radian bo o to ran chakakus la kwenukos so bigu jo to bible the tegane te gaga o to chimalat bible che dia to kamete karam chi bible mishi ga ka to ajeno karete ka de aram mokelio go be tino senga dialtin bala be ka chen to gwach ka kwi human being ke ka kwira number 1 te ku lon ko da ran da jaham ko che diero ran e chako ko nge ja ran be ka monke ke be ka go che ga lar cha na nge ka ja ko te de chale itias ne de to they say God does not exist ka no ko te ka ko te tin ne ko te be ne to lar ka no te le gudwa mishi lu che to che bo okay and these are the people Tumo chicken dear ko ran a liu one. They do not care. Chilu, kalaro, chiguada, cheto. They do not even care about your life or my life. And tell me, Chakula, maybe along ka community, tell a human being, ten con, tinchi development, chicken and jack, can ten con the can development can jack. Nay, tinchi development jack, chicken take a what can, tamo, cause chacking here.
auto ko che exist. So chinna chu ko to dena no yone ka that very reason lo ma chala ti dial ti to be ka kos en manan cha gor ga bible it mean that det ndia lat kare kwane jesus ke te lat kare wini de ka te go to nang mat mala but ko tele jen long mo ki power mo karam shit karam mo e mazo to be mi jeng jen belat that's the reason why telecon unity telecon mal telecon no ko kam no kon branch laro to no ga damar ki no ga shimar but this is not the reason that they now forward kaya so they je yik dago to and mutually orane chaka roda ka gogo they je yigo they can oran chaka roda ka kos kone me challenge antem ala shaytan nyenye lonko da go da ko da block mun rod gujiran tika so okay tika te wenda nan kula take ji dai teka mitala ji ti they exist tele way it out so mineka michiran liu laran la do no point of view mo point the machine and la taping but yede again we mean that bring bolo tur human jagor ga bible so area me non kon ko chawo to we mon the continent our and human being a me muraja o to chawo ko amediten dungnu ko cha ten ran chawro do ko monkey okay ko monkey mi che kullu jen ba woni weni kam nguchak monkey nguchak le monkey mo so da ken mu gabo there and then ngaj work that step that process so mede liu we mean that ran take mutually a physical body kajen bo take a soul ke spirit wa take a point then ke ye ke te mitega mite choose ray ran la te la roda bar rode ba point be banpin ko cha waran me chagge wa chu ko da cha ka turpin wa ga chu jengu ye mo jen ko la te yo me chi point me che be mi che me ba mi chi te mi che be che jigre panju e ma do te bro de jig bar ba ene mi cause te lo me be lo me chu ja a jan mi chino mo chi kon nga de to te ka jan gwa se me che oronya te wi mo na ke kon ke jeng me cha la ro to wa win mon me dan me je ga jana me beko wa win mon chulo jana shoot wa jen te no musta wa te ne yete jod pini okay jen yemo wa na kwa la chapa je dungno chuko cha kon kula chaka mishala free will enran be mo no ko mo da la re tega be yitla be me gwa ki me je wa be choose depending on you minogo mu gwa wa be mu gwa be choose ke minogo mu je be choose ke ko nga jo mu je wa dun shaitan mu gwa dun kwa no kos de kon ko le gidi changa jin human changa jira ran karwa de ro char de jin karwa mi ko pelo a akwala jin karwa do la mu gwa la chare de charo de ran de ha ke de ran mu gwa be ke chi nga jo to cha mu ran gwa be wa no mo wa dun shaitan cha kon jogo ne wa ko cha kon me ka long me de me gwa ka de me je de me and time a free will ki long ni jira no bi na me je ga me bi pal ki bi mu gwa me bi kwan ki bi mu gwa me bi pal ki me je ga me bi kwan it's up to you okay ci ko te come that freedom so that freedom be kon ngajo teten mu bu kon ka one lar kon to mich kweran ka bible chen no de kun ga bible always cause bible ngijeje ka lot of thing be ji tem kwenokos be tem long adana ji kwenokos akamji be ji kam purpose bo mandana te gibo we mon ngono ko any ran take a purpose and is very easy ngijeje ngajeje a look down ko rodan kam no kon that is the purpose wa men nyure gan mo tor wa nyune kwenokos ka kujamo den rodan de rodan jako to kon lan mi lan bana ila to
biyig dier karada dien katib rada dien okay and mo beji jako wi niam dungno man di jene ne to ngon la kana dier ko bible nga gor mo nga gor bible because ngeji yeno woto te kora matete mishi kun ran bible bo woto bible gor human being yes of course gor human being dungno gor human being gor ka ja shi mabbe ka ja shi power na more powerful ram shi spirit cha kama be kulo gor shi men ko ni ngo to John wa cha mu ka la te la le ka ba ko ba kulo gor so ne dialan kwen ke bonga tete ko ka bonga chop ko jen bakel de bakel ka New Testament ka Old Testament where Old Testament take a chop ka 39 and then the New Testament take a 27 mi jago 66 so kan bonga tete kan babang ko chang chu kwen ne jo find in the Bible there we ran down pele de tin riet tega de tin char ko dial de reida men sharan chala tin tin goran wi mon they are in there chiran ka de lon karwade is an ko mutu kwen Jesus take a jike I think I shaitan che de gor ko shaitan point look mo go do you think that the shaitan there in go da no there and you to no ran chike men no go ya de to so Bible cha kam na kwen ko ka tuk jang kan jaw to la disciples ke tugo mi te la prophet ne ka time ni da ajen mu ku bible ko le ten chu man wala che ko ko zo ne ti dial vi ke fade away ene do wi mon wa be gwa de be tu ba cha o kel ka ro da mi chu mu tu go mu wariet kwa ne Jesus kire ko stan tek wa chi ka mu tu na shama ka di and to me ka goro joto bariet kwana Jesus bakaram karelo aida aman shang da na chetes nien either ngwet kada kia don kada kia goda na cha ku dong cha ku ro then goro to bakaram koroda ke ko nga de joto ajen ko da ra ko kejen ku da ra ko kejen jakon dial ko ku breeze okay manan jakon ko bana yi ko mitelejen tele mo de go ko ke kujamo nganya mugwa ka nganya mujego kwena kos te ka ne di chame ka ne itmo ci shaitan kame wa biya kula ngaji di on rama chame ga shaitan ke rama chame kwena kos wa rwanya dia cha gore bible gom cha laro wa te ka kwai yeka den ka kwai shaitan tingi kon ka wore number 1 ka kwai yeka wa rama dol to wa rama being patient la mi jin libeda changcheran le biro le bida cha kwai shaitan na anger bu gwanga jiche tung wan to kokien then they ran in mislead bako dom they mislead ka je ke de ja ku de ya ka dobra de so the talk ken chalat re bible ko chilote lon ko chana go to chana nyokel okay mi te ka mi je mi chelatin na lada me chalar bu ko ne Jesus be jo watch ko jana ta gore bible wa ka mi te mi cha banjo ki mi rana banjo ka kwi yeka wa bu ko ne Jesus be jamat okay tele long ba long dan kwen Jesus kajen do mo ngade je go auto kwen Jesus ba malben ajana kam wa bana benda ajana ban na ton ajana bane den kont lat ke jeg ba ka repay ke je ken bane lat ke chung ba kam chu ken so goro bitere ne do to ka shoot Jesus kwer medit biata kamal jen godan de right de pekten ko chana mele cher kono ko te ken tele mi teka but na ga je lungo to de namo kare kwana Jesus anywhere ko ko chawene na akon ko la mistaken sometime ko de jenadi leni dungo leni anyam jen the reason chilat kuma she de palta ko ko to do na le lo ko no a jenato whatever you do as long as mago amade take do that extend a jenato keda sustain jin pointu lenen nyamdu be kulo gor ko en coat kaji any obstacle ki mishi wata jeno ko to be push okay the same thing kakon gore jo bana Jesus bana jaga kodan but nyam dan bana jo kulo gor abiate gamal and Hsppy Sabbath all the same kene the content chunkel ga kwene Jesus tin mat ka jen tele kon long and kwene Jesus te ka long ona ko kujamo biate gamal then go down by the painting. Bye.